Sjajno je pokupio ovu kratku loptu Đoković. 15, ništa. Pala je možda na liniju. Berdih je refleksno odigrao taj backhand. Evo, pogledajte. Možda tu oko linije. Iako je vrlo plitko pala lopta posle Berdihovog backhanda. Đoković sjajno sa tim bočnim spinom odigrava forehand. Opet puna kontrola. Svaki udarac na mestu. Najveći deo ovog meča Đoković je proveo na osnovnoj liniji u razmenama ili pola metra čak u terenu, a Berdih čak i kada servira u totalnoj defanzivi. I ovo je palo na liniju, ne traži challenge Berdih, 40 ništa. Gledamo svetskog broja 1 u 2014. koji je na toj poziciji posle Wimbledonske titule jedinog osvojenog Grand Slama ove godine, koji će i ovu 2014. završiti na tom mestu. Čudi me da nije probao eventualno servisom u te liniju da stavi tačku. Novak Đoković je sasvim zasluženo svetski broj 1 u 2014. Ta radost je pre svega zbog ostvarenja tog cilja i sada će moći onako potpuno rasterećen